Muthi ni mweri kana mweri niguo twateire njamba ya ruriri etagwo John de Mathio na kumania na hau twambe tuine nyimbo ciake ta ndagika 30 gitiguo turirikane njamba ya ruriri gitiguo Satani leo ikira kigoro yako ati ni weno muiyuririru na ningĩ nĩ oĩ ũrĩa niĩ ngũkuĩte nĩwe mũri wakwa wa icibũ ũcio witũ no nginya ũthũkagie agatagia nĩguo atigie magua tũgakena atĩa twarĩkia rũgendo tũrere ciana citũ cigane tutore thĩna nginya mĩaka ya bonathi tũgatigithanio nĩ gĩkuũ Mũini ngũthi wa nyĩmbo cia mũgithi ũĩkaine ta Samido Muchoki nĩ ararĩ na mũgithi kĩrabu-inĩ kĩmwe kũrĩa mwena wa Kiambu na aragicanjamũra macambĩki ake na nyĩmbo ngũrani o ta mũtugo. No harakinyire handũ aratithia hanini, ararĩria macambĩki ake na aramera mũthenya ũcio ũrarĩ wa kũririkana mũini ũrĩa wĩtagwo De Mathio ũrĩa warĩkirie kũhurũka na arakĩona amainĩre amapafomere rwĩmbo rũmwe rwake nĩguo gĩtuĩke kĩririkano kĩa mũini ũcio. Na arakĩina rwĩmbo rũmwe rwake na ingĩ nyingĩ na macambĩki maragĩkena mũno nĩ performance yake. No harĩ kwaria ũhoro wa rwĩmbo rũu rwa De Mathio, he macambĩki marokire comment section ta he ũmwe wĩtagwo Mbigi Ndota nĩaugĩte keep dancing with angels legend, nake Grace nĩaugĩte he did us bad, continue resting in peace legend, nake Kamau Gĩtaũ ndatigĩtwo thutha nĩaugĩte nyimbo za baba shikutafuta Jack Solo ama Mboya, nake Dr. Legacy nĩaugĩte hii Jack Solo angekuwa ama Mboya Solo hao wanapiga original, nake Matwist nĩacagire na akauga may he continue resting in peace. He ũngĩ haha wĩtagwo Shix David nĩaugĩte we need that spirit, thanks Samido, keep burning kumbuka, nake Princess Moni nĩaugĩte continue resting well, John D siku zote, nake Carol K nĩaugĩte continue resting in peace John De Mathio. Kwa takriban miaka 15 sasa, Art and Craft Kenya imekuwa miongoni mwa kampuni ambazo zinaongoza Afrika Mashariki na Kati kwa ubabe na ujuzi na maarifa ya hali ya juu katika ujenzi wa fanicha za kisasa. Teknolojia ikiingilia kati, Art and Craft Kenya imezawadiwa hivi karibuni Best Furniture Award 2026. Hivyo wakiunda fanicha kama sofas ama ukipenda viketi, meza za jikoni na sebuleni, pia shurak za kisasa au vitanda high quality and strong, size ikiwa ni 5x6, 4x6, 3.5x6 na za watoto pia. Kwa mawasiliano tupigie simu 0791304459 au pia WhatsApp ukitumia nambari hiyo au unaweza kupata katika wavuti au Facebook Art and Craft Kenya.
mpaka atafuata hiki mlango tunaweka hapo. Hiyo vitu kwa sawa twende. This is, we present Hope Ready Driving School, where we say that your safety is our concern. Remember that we have modern vehicles, manual and automatic, and I know that we have the qualified instructors, and I'm very sure that you will learn, not only to learn, but to be a confident driver. Our mission is to provide safe, high-quality drivers training that build confidence, responsible and road-ready drivers, with a vision that empowering every learner to drive safely for life. Remember, when you have the right information, you will be Naam, kwa matangazo mbashara uko karibu sana kutangaza nasi katika Artboy Media. Ni kampani ambayo inafanya kwa bei nafuu kwa matangazo ya video ama ya picha pia na ukipenda pia mention ni kwa bei nafuu sana. Unaweza tu email katika joseboy254@gmail.com ama pia unaweza piga nambari ya simu ambayo ni 07 ama ukipenda 0791 30 44 na 59 katika WhatsApp namba ama ukipenda mawasiliano, hiyo namba iko open. Welcome to Artboy Media for any update.